Joj, dok ne budu na 59 sekunde, ono, 7 partije i... Tvita V, četvrta pozicija, vozač Stefan Varga, Višnja i EM, na trećoj poziciji. Start treće kasačke trke upravo je pušten. Triumf Oaks, vozač Karan Dani, preuzimaju vodeću poziciju. Ali se uzimaju delu staze. Ovo mora da je Radulović. Ubrzao je Ja života mi vidi koliki je. Pankeč sa Pa nije? i preuzima vodeću poziciju. Ali od starta ovog Eriksson treća, ali ga s dva prsta vodi. Danina četvrta, Ala ide. peta, Tvitive šesta, Evica Emel sedma, Buda Star osma, Višnje i Emo deveta, Anka deseta, Fantom 11. Odluka sudijskog kolegijuma, isključenje Gila startni broj 11, Andover Love, vozač Stevan Sič stariji, Nečis Kas. Pratimo trku, Pankeč i dalje vodeći. Prati ga na drugoj poziciji Triumf Oaks, Eriksson treća pozicija. Pankeč 100 metara će se odvojio u vremenu prednost. Treba se više na drugoj poziciji Triumf Oaks. Ulazak Grla u ciljni pravac. Pankeč napočno na drugoj poziciji. Neće usporio Pankeč. Eriksson treća pozicija. Tvitive četvrta pozicija. Pratimo prolazak u Marinici. Pankeč prvi, Triumf Oaks drugi, Eriksson treći, Tvitive četvrti, Danina peta, potom Evica Emel. Na poziciji za proglašenje pobednika Grla Radulović. Pobednički pehar. Stanite samo da, stanite malo tako. I čestitke vozaču rukovodstva današnjeg takmičarskog dana. Čestitamo. Dragane, stani! Malo napred, Dragane, korak ne vidimo te tako. Vozača Miodraga Pantića. To, dobro, još malo, dobro. Napravi i ostvarene vremenske rezultate. Pankeč, vozač Miodrag Pantić. Odluka sudijskog kolegijuma, isključenje Gila startni broj 2, $F, vozač Ivan Vukov, Dug Galov. Na drugu poziciju probija se Scania. Treća pozicija Bellissima, Shiny Dawn četvrta, Chanel Boko peta. Pankeč, Scania, Bellissima, Shiny Dawn, Chanel Boko. Pankeč, Scania, Bellissima, Shiny Dawn, Chanel Boko. Još uvijek bez promjena.
Skani preuzima vodstvo. Pankeč druga pozicija. Bellissima treća. Shiny Dawn četvrta. Chanel Boko peta. Na nekih 700 metara do cilja. Scania, Pankeč, Bellissima, Shiny Dawn, Chanel Boko. Scania, Pankeč, Bellissima, Shiny Dawn, Chanel Boko. Na drugoj poziciji Pankeč, trećoj poziciji Shiny Dawn, Scania Pankeč, drugi Shiny Dawn. Start sedme kazačke trke upravo je pušten. Pankeč za vozačem Miodragom Pantićem preuzima vodeću poziciju. Na trećoj poziciji Emil Zola AT. Spring Lab na drugoj poziciji Ostojić. Chanel Boko s vozačem Kopasom četvrta pozicija. Potom Izvala sa vozačem Draganom Filipovićem. Na šestom, posle 600 pretrčanih metara, Forti Jack sa golom Pankeč za lidersku poziciju. Na trećoj poziciji Emil Zola, Chanel Boko četvrta, peta pozicija za Izvala. Pankeč, Forti Jack, Emil Zola, Chanel Boko, Izvala, Dorina, Fortales, Pankeč ima prednost 3 dužine u odnosu na galo Emil Zola. Na trećoj poziciji borba. Dorina, Chanel Boko, ulazak grla u završnicu. Pankeč, Emil Zola, Dorina, Chanel Boko. U poredku na drugo, treće i četvrto mesto odluka će biti doneta nakon pregleda videosnimka kada će pobednički pehar, gospodin Mirko Skenderović, predsjednik Koljačkog kluba Bačka Subotica, uručiti vlasniku, gospodinu Raduloviću, čestitke Miodragu Pantiću na dobro pripremljenom nastupu grla Pankeč. Molimo da napravim počasni krug, a vaš posetioci pozivam da ih crveni barjak, to će označiti start i ove kasačke partije. Trka je puštena.
Da vidimo ko ide na čelo, Pakuljica praćena Samsonom, treća pozicija za Holideja S, četvrta pozicija za Asfernanda, tamo u skoku Pankeč sa Miodragom Pantićem, u skoku i Vineto kratkom, da vidimo grlo broj 7, Alfa MG, dug galop diskvalifikacija, grlo broj 7, Alfa MG, dug galop diskvalifikacija. Trku vodi Samson, druga pozicija Pakuljica, treća pozicija Holiday S. Najpovoljniji startni brojevi diktiraju tempo u ovoj trci, tamo napada Holiday S Pakuljicu, na četvrtoj poziciji je Asferando sa Goranom Stamenkovićem, izvlači se iz gužve Pankeč, što je sigurno je u skoku Pakuljica. Trku vodi Samson, Boža Miloradović, druga pozicija za Holideja S-a sa Jovicom Ostojićem, treća pozicija za Pankeča sa Miodragom Pantićem na sulkama. Trku vodi Samson vodi ovo nadmetanje, druga pozicija za Holideja S-a, treća pozicija Pankeč, četvrta pozicija Asfernando, peta pozicija Pakuljica. Grlo broj 14, Vineto, 2 galopa diskvalifikacija. Stiže tamo s polja Enigma sa Zoranom Petrovićem na sulkama, iza je Worky Jack, a kroz polja stiže Spring Love sa Milanom Tasićem. Iza Worky Jacka, odnosno s njegove desne strane, je grlo broj 5, Spring Love, dug galop. Na čelo sada ide Pankeč vodi ovo nadmetanje, iznutra kasa grlo broj 1 Samson, Pankeč sada vodi ovu trku, treća pozicija povučen Kapuciner Holiday S, četvrta pozicija za Asfernanda, peta pozicija recimo tamo za Čačanku. Trku vodi Pankeč vodi ovo nadmetanje. Pankeč, grlo broj 7 neka napusti stazu, a ponovo se na čelo vraća Samson, Pankeč, treća pozicija za Holideja S-a, četvrta pozicija za Čačanku sa Damirom Karanom na sulkama, povratak na lidersku poziciju, povratak na čelo, poslednji napad Pankeča. Grlo broj 4, 2 galopa, diskvalifikacija, poslednji napad Pankeča na Samsona. Smenjivali su se i do pobede stiže Pankeč, Samson, Holiday S, pa zatim Asfernando, Worky Jack, Enigma.